I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Glory, hallelujah. Njengoba lamhla ilisonto lishumi nakuthathu angithathe leli thuba nginibingelele phinde nginemukele esihlokweni sethu salamhla seRhapsody yamaqiniso. Rhapsody yamaqiniso phela ngiyo incwadi yethu yokukholwa yawo wonke amalanga. Lezi ibhalelwa ngumfundisi lomkhulu, umfundisi Chris Oyakhilome, DSC DD. Singaqale ke kufunda ngicela kunikhuthaza ukuthi sivukeni phela silungiselele siye khona emasontweni siyohlanganyela nabo labangcwele sivele ivila uNkulunkulu sidumise inkosi mayibongwe inkosi. Namhla ke umfundisi usipha sihloko lesimnanzi uthi yethembela ekuholweni nguye mayibongwe inkosi. Sivula ngencwadi ya Isaya sahluko se-44 nesiphohlongo livesi leli-17 kufunzeka kanje: naku lokushiwo nguSumakade umhlengi wenu, longcwele waka-Israyeli, uthi nginguSumakade uNkulunkulu wenu, lo nguyena anifundisa ukuthi ngukuphi lokungqono kunako konke kini, loniyalela indlela lekufanele nihambe ngayo mayibongwe inkosi. Umfundisi uthi lokunye lengivame ukukumemedela noma ingabe angicabangi ngako ngiloko lokwashiwo nguDavide encwadzini ihlabelelo le-23 livesi lesi-3 makathi angiholele nasetindleleni tekulunga kuze kuthunyiswe libido lakhe. Amen. Sengafunza kuncika ekuholeleni kwakhe nekwethemba kuthi la ngikhona khona kula ngifanele kuba khona mayibongwe inkosi. Mfundisi uthi awunakele sikufunze kulombhalo lesivule ngawo. Siqiniseko lesinje uNkulunkulu utinikele empumelelweni yakho futhi uyaqinisekisa ukuthi uyaphumelela njalo ukuthi akunike kuholwa lokudzingako. Lomunye umbhalo longacabanga ngawo incwadi yehlabelelo sahluko se-32 uqale evesini lesiphohlongo ufunze ugcine evesini leli-10. Lapho uNkulunkulu uthi mine ngiyakufundzisa ngikukhombise indlela lofanele kuhamba ngayo, ngikweluleke liso lami lingesuki kuwe mayibongwe inkosi, livi lakhe lelo. Bese uyangeda uthi kodwa lowo lowethembele kuSumakade uhlala alondvolodwe ngumusa wakhe. Bani nesibinzi ngaleli qiniso, kumbe usesimeni lapho khona udzinga kuleyelwa indlela nome umusa waNkulunkulu, yati ukuthi akukho khashane nawe. Nawufunza kumaHebheru sahluko se-4 livesi leli-16 uthi ngakho-ke asisonzele ngesibinzi esihlalweni semusa khona sitekwemukela sihawu sithole umusa lotasisida ngesikhathi lesifanele. Ligama lenkosi malibongwe. Mfundisi uyachubeka uthi usaphuma namuhla khumbula ukuthi umusa nesihawu sakhe kukanye nawe, kukuholela endleleni lekumele uhambe ngayo. Yethembela eluthandweni nasemseni wakhe longehluleki. Lethembe livi lakhe futhi ubuconze bukhona bakhe empilweni yakho. Memetela ukuthi uhamba etindleleni tekulunga. Shano emva kwami nawe uthi ngihamba etindleleni tekulunga. Phindze uthi ngiholwa ngumoya longcwele. Uphindze uqhubeke uthi umusa wakhe ungipha emandla ukuthi ngiphile impilo yempumelelo. Haleluya. Ngicela ukuphinza lokho. Umfundisi uthi memetela ukuthi uhamba etindleleni tekulunga, uholwa ngumoya longcwele, nekuthi umusa wakhe ukupha emandla ukuthi uphile impilo yempumelelo. Haleluya.
Ngiyacela ukuthi sisho umthandazo nisho amagama emva kwami ngalokudayelekile. Ungaphakamisa isandla sakho uvule inhliziyo yakho uthi, Baba lothandzekako, ngiyakubonga ngemusa neluthando lwakho lolungehluleki. Ngiyalethemba livi lakho futhi ngiyabuhlonipha bukhona bakho empilweni yami. Ngiyamemedela ukuthi ngihamba etindleleni tekulunga, ngiholwa ngumoya wakho futhi ngihlala ngisendaweni lefanele ngesikhathi lesifanele. Umusa wakho ungipha amandla okuphila ngekunqoba ongemalanga. Ngiyabonga kungifundzisa kuzuza nekungihola endleleni lekumele ngihambe ngayo. Egameni likaJesu, amen. Nawuqhubeka nesifundo namhla ufunza incwadi yeDaga sahluko sesithathu, ufunzele ivesi lesihlanu nelivesi lesithupha. Ufunza incwadi yetihlabelelo sahluko sama-23, uqala evesini lekuqala uyogcina evesini lesithathu. Bese ufunza incwadi yabaseRoma sahluko sesihlanu livesi lesihlanu. Ligama lenkosi malibongwe. Inkosi nimusise, nibe nelilanga lelihle, nikhonde kahle. Amen.